Isa klimawan uya ko pur trororwat. Jailan ka katla motel jabang katyan an low men ulian tayo pagitaran wan baron at karan ka kulian tayo low manro chungata uya purun ram. Kaya ko puro pa na ng low pa rin tayo bang patungin sa kartan essential patungin pagkitawas ng sangnang kubo. Sa kaptinggi kupura essential ang treatment sa buat ng sa matkulab-lab. Sa uwar mo yung kulakwat kasi ang kasakarayat. Ragatan kupura ikit. O kating katna na at mo sa nilirap, uyala malang daw yung kupur. O kawiti wayatun, uyala malang pangkakan. Una pa ko sa nama. Imet ay patawan sa karayat niya. Ragatan kupura o sa karayat samar na isaraw pangkak siyumot. Ang kakawait naman kit kasi at tungaluyan naman kak unapag o sa namaw ang kak sa kunman ka tungaluyan kit ay na ang mama siya dapat pato weti kupura na sa siya round netwari patuan sa karayas lakot ang kak yung lang kapayan sa mayor residus rights namin. Nalanganin Senator ko, Melon, Juan Poronetkar. Teka kaya katlana sa matal uyak puro, ipahan po na siya Chief Clerk kung lupuran, atakan, damarakan. Senator Absen Abram, Imay. Senator Keith Wabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Imay. Senator Sonsa A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Federico L. Irons, Senator Aurelio P. Juap, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Danny L. Le Pen, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Amen. Senator Tendites Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Earlyn S. Movic, Senator Sheldon G. Ned, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mr. Roy Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Sansan magtay sa walman ko quorum o teka katlana sa matay uyak pur. So natay bang katlanan uyak kupura may proya ko yung kakulian tayo uyak. So matay sa karatan kapang mele sa karan misik o kapang lap pang kupura nilap. Sa karan kaibuni o wawlap rakso ko wawlap pang kupura ni ko. Wawan ko sa bulmalikan ko, nanalang ko, nangkanyay ko. Wow, toro, naklap kay kalian tiyak, momotso government, national, state, or local government. Wawan ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Wawan ko siyong kopong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kopong karos. Masakset, itingal wawang Vice Speaker, Honorable Michael, Floor Leader, Honorable Abram, o Honorable Senator Kankoros, lang sa amorom, o loiso, seriso, so masakan, o lang way kasumpal kan koros nan chamber watch, men Pohnpei koros nan kaalal, maslikan kaalal. O men Pohnpei kan, nan way loud kan, maslikan Pohnpei. Rakat, o men tala na upan nan, uya kupuran raan mo, so ipan po na siya, sabal matay floor leader, pan kakalwal tayo nan, uya kupuran raan. Kailangan kami, Speaker, ito sa karatan kay puno kapeng wow kapacapat pamkupurabuan kakpacang sabol namu me pacoyor nilang masaksi di cuma lungan kami wangan melel Vice Speaker wow kan bagabayan na ropal Senator Kankoros ibil cuma wow Israel kan
yang jail nan kalarin may siyang ran watch. Pasyong kami pausya ran maun kapeng Pohnpei melel relkan me pepean men kapesya kan. Main speaker iman yata kamaguto pagi umot kesempal wo jan Kadkadaur Pwuhng sabulman kita channel and ran kesilu. Kamagut Chang sabul matai floor leader bagi amia karyaman pen kamagut koros mautung kamagut masani ei uwa masani show kamagut paita mia masana pen journal and ran kasilu Speaker. kami Senator Ned Kalanan kami, Speaker. Monay pato ay man patuan tianggi tungal sakar misikilang kapeng owa ban kuburan nilap kauno kot padreng sabul mami sakaran wow pato yan nilang nanwasan wi lam tungal sakaran wow ban kuburan mi on ki Speaker, floor leader, honorable senators kan Israel kan me patunan kalori o pepeyan men kapesya kan wasate kan kalangan Mr. Speaker men patuan tianggi tungal sakaran kapeng ong journal clerk kita tawag mau lap me eken apaligi ang trial kisin metrikitik maka kalangan o Pwuhng tek video te audio and we lam and ran kasilabakan ran siapa na toror ki sakeo ong may walu ay tungal kapakap sodre unsagla nan me maka kan kalangan awal kapeng ke toglab me pagi yang trial ita mai Mr. Speaker men patron yata kamag trial sa pelman kita journal Chang salama ko promoyan oban speaker alitier oban wawayang journal clerk masular masinben journal dan ran kasilu kamagut trial ng retong tiyo sa bulman kita koros mautung kamagut masani ei uwang masani show kamagut baita rok trial retong tiyo sa bulman kita sa matay journal dan ran kasilu kamu floor leader Speaker ni sa umumocho itil kamagut mumot kesempal wo jan Kadkadaur Pwuhng sabulman kita channel and ran kawalu. kariaman Chang salama kamagut sa matay floor leader koros mautung kamagut masani ei uwa masani show kamagut paita mia masanaban journal and ran kawalu kamu Senator Ned kalangan Speaker wa sa pal ni wa men patron yata kamag trial sa pelman kita journal trial so pa pag kariaman Chang salama kamagut chang Senator Ned chanan rujungitiyo sa bulman kita journal and ran kawalu koros mautung kamagut masani ei uwa masani show kamagut paita tayo rujungitiyo sa bulman kita sa bulman tayo journal and ran kawalu masular Audubon Journal ay Pohnpei po na sa floor leader. Speaker wow i kamagut challenge suspend the order of business choro kati don issue walu. kariaman Chansal memia karyaman pen kamagutok tayo dorok tier po ng beisyu o walo. Asyon katkilon te patrowan dong kaumatan kusunet kan o resolution kan. Makaros mawar ay Pohnpei po na sa floor leader. Ejual sekarang mau sabar mang Speaker inan beliau yata kamagut challenge suspend the order of business o chorog diban order of the day apali standing committee reports. kariaman Chansal mo kamagut tayo ng dorok tiyang ban order of the day ay standing committee report. Karos maudrong kamagut masani ay uwa masani show kamagut paitar tayo katkatir ban order of the day ay medal standing committee report iban po na sa chief clerk. Standing committee reports number FG wali sa payo line di sa tulmaw mapit. The committee standing committee report number 181-25
pertaining to the implementation of CELO number 11L-50-25, sang Salmigam in Judiciary and Governmental Operations. Kailangan men po na sa committee, sa Parliamentary Committee and chayan ko, yung Chairman Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Men baron PMK John Secretary KAPWARESOU kadang sabul mo metiyang kuya John Secretary Kapeng Kawan kemudian sampai court pergi sabul no kuburmau lagi permanent child kapian kono teganut ai John wa bang kuburamu Mr. Speaker, Vice Speaker, Floor Leader kabata yang wawat three honorable senator members for us Uragan na yang kita nan kaliberan. Speaker men padang ngata kamu kita ilga masani kam report tergoli cepai level recycle mau. Kariamen. Chancellor mo kamugut sa Chairman Perez, koros mo tung kamugut masani ay uwo masani show, pwede takabang katiang nan masani be. Via masani be, Chairman Perez. Kalangan Mr. Speaker. Ivan Baron Walianti sa committee na sign floor motion yung asan double yawir. Yaralap Mr. Speaker kabot kaburburtagan Moramay Ranwat Wegi Leben masan yung kalota report na choto pato tan gosannet. Yay nautan Pwuhng, yay geological resources, kaita ecological resources. Pwuhng laut puyawir, o ibadawan kamel na koros, kadang mangi floor motion na uyawita karaban kamadiya parola. Sa ibang purang kapurayon. Mr. Speaker, sansan magkusunet yung ret na uyarar kusunet. Floor motion no, anitawan kakeleban kusunet wot uyawir. Robot wot sapang may aligan koros mukoneng engkak abadi kakeleban kusunet wot rai lumon mo committee. O sakar kita me Israel padawan uyayar right sungal pugo pilalong nan state taken. Sama sansan na report di sansan na bang kamawila na niya tiltaytak niya sa malaro. Hey Mr. Speaker, tayin order and pilwat kawit kami tin koneng legislature ang kag piltaw sa pali ko sa netwat kung kag kamawi siyang tamamihan sa wat when olegi railgan Mr. Padawan sa mother jurisdiction kung kag yang apali ko sa netwat Hinduan, saya aku sangat kesampal. Jangan lupa Arabian Mr. Speaker, kami di KAPWARESOU report ini nangin kobong lagan niya o pasabang kantan kirakan na candal baran. Aimat Mr. Speaker. Kailangan Chairman Perez, kami Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, man badang ay yung chairman. Mawai ingkag padyan sa masan ng kosong sa karatan kapang kayo na wow may patuyan nilang. Ito nga wala pang puro mo iwang kumagal pa Speaker, Floor Leader. On kis na nakalay mo na politician na ko karos, ilaikan may bilpatyan din. May Mr. Speaker, menuya ito nga kapang nga tatak mo may. Ito nga chairman, katsiyang lala, luka ito palikan may. Kawai ilaikan may sansan ng report mawat. Wasagis may entansal pangkupurakan. Pwede kami nila may kasampal. Nan karong-rong kawit uyawiyang padikan may FESCO PPA, custom EPA. Maraka kawit ay yawan tukso may pagkatariya. Derano. Rapaduan maresudakak. Isi makatar. Rapaduan maresudakak. Irat kesembuhan pergi kejayaan nanti yang lagam balik dan kak ewang semua cukup susah peran kak Qatar. Whatsapp.
Rimayay melel palupukat sa kawit ki legislature kanangan container kan makan pagkataw lalaki. Kasi natuwad ireti tatawag yung wiwiyaw piral kan mapukawagi sudah kakadete to yawan tukso kan mapagkataw Cansal me kawit ke kamati arai tungal pukawakan Fesco kala sebe irai makin padawan container o cek nan tarupuekan dami padanang container purakan muya ke men kamelele au tepen tarupu dami padanan container mone padu lepong shop padawan me ite container murakan cek panangakan container ma-out tak rare tagay Besudah kenyang pacang tatok me cek autoban container kan makin out tak mas lekin wasa maka tatok palian custom bil kenyang pacang tatok wood kirai me bil kenyang cek container kan ia kena out tak mas lekin tagay Berbisara kawit ke kamiti kanangan container ke mapagkata riyar mawapi tawa rakyat dari report word mamau pergi wiaya untuk sontak niya pangkap terong abu kamera me tatok word saya kengusaklah anane son Ente butamenya paling makakawit Pohnpei State Government ang kamakin patulong ng container yawasa pagkatan laya is makatar. May meron national government so Kadkadaur buki kami bangkan pagkatan sa Pohnpei pagkatan laruk pagkatan loksay pagkatan layap. Amoy nalalera so amoy yang ewo state dan kakuyata kasanti. Maban apali tipso mapagpagkatan ng pungan state tayo. Dan korong-korong bilisan salita me niya container me custom tiara ta me sto ko nem pagatar propaduan yang makataro katar ni pato marata tangi at your own risk container patola ya wasaban patola yeu o ko purpurto Ari sangan tatau pun ada kesempal pergi tatau kesempal ke macam pirai kan apa li kawit maruya yang kami di sudah targi pergi kapunatin tipso me pagkakadar lalaki putaiban eugi yang somat sosed lakam pali anane anung tantet putaiban nanti yang PUC and bilka katarela oil katar pagkadar ben store sa ape songkan me sulakak tatok sa apot pagkadar ben pila pa may melel palupukat sa kadete tong legislature tama ba na uta container bukat tama pa tunan tarapo ang iban paitan tungalan to pikasan pero pagkamat may Mr. Speaker ikapin ko report men pergi tatawag dan pat-pat dan kam di orang tu lah utang kadete tu jauhan tupso mapagkatad la yawa sa pato lay mo enkak kiyang kita ka borobor me iraikan me sisile sabon matel wap ang tama pan pato isang Pohnpei rawiya tatawag pungo tatawag mo ay tungal iran natama-tamat may speaker pergi kamelele me tatawag o rekan mesansan nan korong-korong palu buka sudah sapang itu orang paduan maraman sapang itu men pergi tatawag dan padu itu nang kami itu karya men Speaker mohon kan pagi mau sudah Nakamu Chairman Tenko Speaker
Wow. Kabugi kiran madamatao game sa salsa ay all German final. Kumandalan focus ang assignment nila. Assignment to kami yan check katong gumotwot ma. Kasi natwot kakilaro yaw. Hey, reach sa bandal yung ay report ko sa net yung sa bang report kita assignment yung kanano korong pay and we awit kan makatala ko sunod. Kusunet yung mawirar kamatang kusunet yung mula kusunet number 11L-50-25. So motion o kami diyan check ma kagala pa uyaw. Ang report ko may kadirekta tigan baruan kamel ng may pan proper at ay ba na sign appropriate committee and check natural resources walang guarantee. Ang composition ko sa net o kagalata niya ugyalar ko sa net kagalata ugyawiyar samsanga dan sa din matayag sa yung mamasan ayun baruan ito motion supermark Speaker. Pwuhng. Kamagad yung may pilkariyaman. Mr. Speaker, suka melalam na enforcement wiwiyaw. Kung suka kacete ito, kanangan container may pagkapagatar. Rapatuan ko sa nito. Una na right ng kacete, tunto tawagin na basam, tunto tawagin custom, makatarbis ang email o kalalapagreran, marapatuan ko sa nito. Dari itu kan dalam mara sudah kaca itu tong legislature kanangan container kan berbagai enforcement yang kosan itu wiwiyaw. Ini pada wan kaya tungal kamu gitu ngai Mr. Speaker. Kalangan bagi pilau tungal yang semua. Kalangan Chancellor mo kupromian Senator Carl ang magpurain po na sama Senator Moby ko rai kan leblikaw dan hindi maray kamu. Kalangan Speaker, monay banyang pato ay tungal sa karatan. Pwuhng wawan batang tama kamtiyang kaya Speaker. On kami Mr. Speaker, on ki Vice Floor Honorable Senator kan Korusya. Uran yung batang trial, staff kan na batang trial rawat ng kalawal Speaker. Batawan wat-watak report mapit floor motion. And me toke implementation in state law 11L-50-25. Ari, kasambal ko ba ng report watch? Ikin implementation in kosanet, kapna yung implement, executive mo implement kosanet. Niya rail ban po kata kosanet yung uta na ban niya process yung regulations, the policies pan niya po and talk ma kosanet to implemented ang wasakan mo kulong. Karang floor motion mo so truck karang yung executive branch melel me R&D patron abu ka melel me koyon wasa implementation dan top sangya ni optinggap na ari ikasambal ko po yamo man atay bangak enforce sangan mo man tatak to which amat po enforcement and implementation in kosanat patpacho pan opsingkop na. Ori inimpitang dito tamin ang karong wat opsingkop na sa tuyang patong kekalangan. Chancellor mo kalalapag Chairman the committee. Speaker, Kami Chairman Perez. Round Speaker, di baruan me pwede ko irrelevante ang sambrahil floor motion na miyo. Amadian check implementing agency kan may rai kakelaka ko sa network. Ito ka patuwang kami alam sana na agar kapana boy
Jika benar disseminate information kan correspond implementing agency. Sabun puko and sign o kadaralang paligan ban implement. Asen koronga ma sign they disseminate. Jika ruan me approach me kami tongki proper. Sudah ada sen juga option ka benar boleh. Ka benar nagsangay sabun puko. Implementing agency kan mana dalam KTT yang kami tema kagelaban ko sa natot kuya uyari. So speaker, kuriya may gila kuburgan boy, low motion na in straightforward. Kami diyan track mamia implementation ko sa natot. Kami dito report dito, yat korong iral kan may implement ko sa natot, hey, apa ita? Ama kusunod yumat sa bang korong lagi kamu matang kusunod put yumat sa bang korong urusin ka pa na when kiya nga input kagalaban kusunod put ani yung ilar kusunod i-flow motion mo sa report ito ibaroan ganyan motion kaya rotang tumasan mo po sabis puragla sa madahil masan ka report kami kariyan. Kami Senator Lator. Kailangan ng main speaker mo na ganyang pato. Ay di pato ang kuburakan kapkabing to dahil bago kupurma mesengkan. To naman tayo laloyang tayo kakiuban ng saksetan mo. Speaker ay tungol kay baniwa ang kakpatong tapos mo may patuyar bank from. Kaya so by ti kung Pohnpei. Walang kuwa bank from on to twice, on to floor. On ka na robol sa door kang koros. Dili lay tungaliwa ang biga po ang gira kang koros. Batong kay. Government yang kasumbal nasan ban ko po pagbuwal sa tayo lagler ni sa Pwuhng. Untuan nasan kan isang saler. Na floor motion yo may patulong o taki ikarak-karak rente yan ko ranggag. Rot na palibukat kang kakila ka kusunod ng paisak kayo lima isak labing lari isak lima aron ng tuwan naasan nin look ng tuwan nabilang bato ang kamti nabil katete yung yun kusunod wat kita ulit ito karoon yung tuwa ito kusunod akan koros kaila palyatar up to trouble warrayla sigar kami lala magkuburan look robot mo tanggak kubur-bur lang kami. Perangkak utang robot itu yawan cakai mo pakator sangat. Pohnpei pakator lawas at naimat speaker man patong kumagot man niya sang senator pa. Dan selama kawit may bicara sang Senator Lator. Biar macam ben rawat, macam ben report. Kamu floor. Kembal halangan floor try kembal air
Standing Committee report of Kuwalisak Limau, the Walisak Tayo, the Benariasak Limau, Mieto Masan and Gomi, Senator Pahrek. Kailangan may Mr. Speaker po di ibang pilaw tungal ang diyan sa umaway tungal sa karmasik bangko purakan poros. Induan wawa ba na magtaya sa bulman kiyar, inuwaw karakarag, iman kamagod kailan rin tumasan ban report. Chan sa mga kamagit mamiyag, kailan rin tumasan ban. Standing Committee report of Kuwalisak Tayo, the Benariasak Limau. Paros mautong kamagit masan iyay. Uwa masan iso, kamagit paidar, kailan rin masan ban standing Committee report. Masular masan ay pan entertain motion kailan sa bulman kita standing Committee report of Kuwalisak Limau, the Benariasak Limau. Kan po na siya, Chairman and Chayan ko, magkakuya motion and sabulman kita, report. Kalaan Speaker, wow, kara-kara man baton mga motion sa nitak sa walman kita standing committee report ng Pwuhng payo laban na rin sa tulong. Kariyaman. And sa mga kamagat yung mayor, Chayan sabulman kita, report, karos mo itong kamagat masa ni Pwuhng masan iso, kamagat paitan, kaya sa bulman kita, standing Committee report of Kuwalisak Tayo, laban niya Riyasak Limau. Mieto report? Standing Committee report number Walisak Limau line Riyasak Limau mapit. The committed Standing Committee report number 180-25 pertaining to Legislature Bill number 190-25 sang Standing Committee on Health. Kailangan na sansal ma-report wood pan report siyang committee Person mo karite pan po na siya Chairman Net. Kalanin kamu Speaker, men patuan pa kita may tungal sagaran kay puniwa and patpatuto ban ko pramay. Men patuan pa sa pun mo committee ang Roson Mao patun yata kamagit Thailand wiyan lamalam ki o sa pulman kita standing committee report na pe Kuwalisak Limau lepen ya Riyasak Limau. Siyan siya lang mga kamagit siyang Chairman, karos mo itong kamagot ang masan iyay. Uwa masan iso, kamagot paitar, dahil katkat masan nabi. Kami, Chairman Net. Kailangan standing committee report may patrawan sa Kadkadaur. Yeyi nembakap. Muroneri committee itong sa pulmong committee ang Roson Mao. Sang Kuwalisak Lepeniyal Riyasak Limau. Me toko-toko kamamatan ko sunod na Kuwalisak Lepeniyal Riyasak Limau po yan kapatayang chapter kap walusi ang title Isakisu and Pohnpei Code. Puya kikasampal and committee report o nintuan na itan kamutan ko sunod ng Kuwalisak Lepeniyal Riyasak Limau. May Mr. Speaker, iban patrawan pata sa pulmong committee ang Roson Mao o patrawan wiyata kamakitan kapantala o nanwiyalaman mur petra kanay and kamatawad and kaglinay. Pagkakaryaman. Kamagito, try dan kabrala ang committee ang Roson Mao. Kapantela. Siyansal kamagit siyang Chairman, try dan kapantela. Masan na ben kamamutanan the report number of Kuwalisak Limau, laban niya Riyasak Limau. Paros mo itong kamagito, masan iyay. Uwa masan iso, kamagit paitar. O kamagit try dan kapantela report of Kuwalisak Limau, laban niya Riyasak Limau. Kamu Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker. Iman, paduan kabese pinakapman mayang Katail Ranwood, Miss Delsina Hanson, Hansowat Pwuhng, acting public auditor. So, ikil paduan taga magdagag paduan yang keo nabola pun pasang. Kailangan Chairman Perez pwede point of privilege masansal siyang kamuyar. Medyo point of privilege Masular. Speaker. Ako Senator Simon.
tiyaw nga ito sa katanwaw speaker. Pagdating ko bro. Ang komogit may siyang ito chairman in health. Imen bagay may ka pagkita kapantalap ang kapurpur lang kami. Ang ngay export pa siyang kapantala o kapurpur. Kapantala na ipon nila. Ay kakatwapin. Sudah kapurpur ito. Ang ka-witness, ay patuwa na dito kumagito ang kapantala, extra ring mo na ito kalsalang. Kailangan, kapalang kami diya, istama po kami tingak, tuwa ko miya siya kakon. Kailangan speaker. Kailangan, chansya lang mo kung puro mo yan. Ang pwede at ala pali alaro, at kak apali moron ranwat. Chansya lang mag-trial motion yung trial at tapteran kapantala. Miya point of privilege. Speaker. Amoy, Vice Speaker. Kailangan speaker. Ibang kata, talagay sining kutiyo sa kas, papasa liyaman na kausan wapalang kutiyo sa kas nantaku. Yay, Mrs. L.C. Santos, Maria, Legislative Liaison Officer and Officer Kadkadaur, Ran Koros Kiniyo yang session kan, iman tagil galing ka sa mo ko lugalapon katong. Kailangan Vice, pwede point of privilege may bilchansya siyang. Kami, may ada point of privilege, masyalara ban po na siya floor leader. Speaker, niwaw iman pagkakchailan choragti ban unfinished business ng V6AH. Miya karyaman pan kamagito. Chansya lang mo kamagit miya yung Thailand choragti ang po ng V6AH yung unfinished business. Pwede miya utupan kamagito ay man pagkitang Thailand choragti ang po ng V6AH ban po na siya Chief Clerk. Legislature Bill number reappeal may pagsilulayan sa Tumaw, Legislature Draft 1 na Bill for an Act, amending still on number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for public purposes, only karyaw kayo sa Kalangwatawat. Kailangan naman po na siya Committee and Money, Melel Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker po kayo ba? Tungalan kaya sa umawa pata sa umakamtin mo ni. Tungal sa balbang ko pura mo. Tungal sa balbang ko pura kan koros. Bilmen lukaya nga tungal wow. Ira may maluwad kasamoyan may relacting auditor o palian public affairs mapadyang tayo. May Mr. Speaker, nuwaw karagarak kamagat maluwat yan ka kuya ko purki ang karyaw kayo sa klaan watawat kamutang ko sa nadriyop kilomesak silula maniyari sa klima. Chansya lang mo kamagat siyang Chairman Carl, Carlos Motum kamagat masa ni Yay. Pwuhng masa ni Show. Pwede kamagat po itak tayo bang katriyanan masa ni Biya masa ni Biya Chairman? Kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa balbang kupuro mo yo pang kupuro kan Carlos. Kamutang ko sa nadwad paytide ng duwan report yung malwat kamanatar standing naman the report of isi sa kwalula mangyari sa klima. May kawait na orin kamutang ko sa nadwad niya kawait malwatan ka kamanatawan mo niyo buwan na pali usu storon mabanaw data share chentan karyawan kami na eri pwede kirayan magteka diyang lalanan week kayo murin kami di report o malwat kamanada report masansal o wadawat kayo malwat kadiyang lala kapandala ang wadawat kariyaw ay masansal lang sa matahil kalandarin masang rangwat panan finish business sansal kaya kamanatar siling no pagkatala sa matahil kaken kamanata budget kamanaman lar may bahan kaklaw kilaw 1 million na point riyaw sansal nan session in week what sabil kamanatar ko sanat may bahan authorize yawasa million na point riyaw at pampato sang iya o patwala ng general fund dari
ikamelele me tatok kesempatan riau ichaler pukialeng kakadla motailo kamanata monuwat puan kak apali ustoror me ban mia me uya ben kosan wot kesempal ke puki nan kosan takan me malwat pil kamanata wan moni me kesempal me patulang opsin state auditor Office Chororio Maruas Peminan Pasan Kosanet Kawitin Kabina and Kolgol Dima Bomoni Sudechar Maban Apali Mo Aban Sirka Kapali Usus Choror Ranwat Purgi Uburmawan Malwat Sansal Mamoni Tep Kakapali Anankan Koros Melel Sansal Bank Puramail Kamatang Kosanet Ruyapulimisak Silula Manyara Salima Iban Puyak Madmay Mr. Speaker Aban miyeran kayo na mo kalalabak ay kamelala makamiti pilkak sawas kalangan. Kalangan Chairman po kawawapan kamutan ko sunod mesansal sang kami miyata masin kamutan ko sunod riyab kilomesak silu laban niya riyasak limaw LT1. Kami Senator Latore, Chairman. Ben patungnya tak kamu gut kailan ka kerjing dimasin ban kamu matang ko sunod number yop lima yop sidu dabi lari yop lima LT1. Karyaman. Chancellor mo kamu gut sa Chairman Latore kailan kerjing dimasin ban kamutan ko sunod what pwede miya karyaman pa kailan ban katiyan na issues kalos mo tung kamu guto masa ni yay Pwuhng masa ni show kamu gut pwede kailan kerjing dimasin ban kailan katiyan na usus ben karyau kem seplan watawat pwede usus wat eban katianan karyau kem seplan watawat eban usus ni ngil o iban po na sa chief clerk Senator Abram, Senator Artui, Senator Carl, Imay. Senator Edgar, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Chewap, Senator Latore, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Senator Irons, my Mr. Speaker. Senator Rapi yang usus kamu yai eban yang usus katla kamaljuk sinasyo gusto yang
Chansal Masal Matai Lusus Metoko Kamutan Kusunet Riap Kilmaisak Silu Lebenya Riaisak Lima Welti1 Usus Riaisak Kei O Sotan Pwuhng Kamutan Kusunet Ranwat Try Kamanalar Kamutan Kusunet Riap Kilmaisak Silu Lebenya Riaisak Lima Welti1 kamu floor leader Kerangan imen Uyata kamu kita pegak challenge kak coro kita panpil kalender. Chansal mau kamu kita sang floor leader jalan corak tian dan beisak payu yai pil kalender pergi amia utpan kamu kita jagat kecil pon dan beisak payu oi bahan pon secip. Legislature Bill number Yapkil may Shakaula and the Satumao Bill for an Act enacting the Personal Best in Education Act of 2025, amending various sections of Chapter 1 of Title 18 of Pohnpei Code relating thereto and for other purposes. Unwatawat kayo. Bonus floor leader. Ang speaker imen nuaw uyata kamu kita pegak muat kesempal wajan kak Katoropoy wo sapulman kita kemudian Pusenet Riap Kilmaisak Keo Lebenyal Riaisak Lima o watawat kayo. Kariyaman. Kalau semua kamu kita masa ni masa ni show kamu kita puitak terbang kerjaan masa lepas mai kupuran pun sama introducer ka Senator Simon o Eben Mesain kamu Kalangan main speaker ko sa pa itungol sa karatan wow untuk kamu Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator dan Chorus. Itungol wow to get acting public order na katpatuma po staff dan Chorus membrom da yusak. Speaker, kamutang kusnet ng Riaisak Limaw, Riap Kilmaisak Keo Lebenya Riaisak Limaw ni namalam ang kak Mungtong school system and Pohnpei State and kak compulsory high school sang first grade then high school wagi rambukat dami miya sir koros kusinit merapan patunan elementary school samping samparwano lagi sakpayo kung matang kusinit na miya met ang kak Katila pala kusinit wabot parara ang school ang kaklel kung kaisakriya mawagi may sirin Pohnpei pun rambukat i minimum education marabang kakaledi high school utara pa na nanarang kanagila high school ariyay kami lilim may miya concern to matut kumutang kusinit wot karantarawot min patuan uyata kumagit kailang kak masani o sapulman kita ang watawat kayo o kapelang kamudit porang ka korong di o del nang kain toros option school wasay school kan panay o kapreda na malwat po tayo lang ka apalita tato kasampalwat mo kami kayo kunong o Pohnpei State Bank ko ini men uyaki kamagaviyog tayo lang ka masaniyo sa pulman kita Kariyaman. Mawal Senator Simon na magpupuruin po na sama Chairman and Kamarain Mamiya Kubrom Chairman Galangan Speaker Muna Ivan Patro ay tungan Jakarta Wow ang kapat-dapat Kongkong Kumi Vice Speaker Floor Leader Honorable Members Karusian and Sansal na kamumatang ko sunatuot na Honorable Simon after namasani assignment yung ng committee dari tama kasaletaw nangidrip ka nirakan na bangka itan ni nanging kusyon natuwag yung mga kasaleta na bangka purpurang committee pa napali dari ayo education committee yung ka na dari yung gira na sa kachi ayo natit kusyon natuwag dari may katawagan kakulay kaya lang ka kamanala first reading o kapurelang committee yang kakurop irakan na bangka kitan inangan kamutang kusyon natuwag Mweniro nimin tatuan doon ka apalira misan-sansan ng Honorable Simon. Kailangan Speaker. Kailangan Chairman Education. Miya dama siya na ba? Kamu siya na daluwi. Kailangan may Speaker. Muna pa yung pacho
Menciangki cuman sagratan maulap kapung meletak pangkuran sama child coach alila. Kacang sagratan kipondi wow hukum ciang kiar nindang keperhatian maluach cuman sagratan wow pangkuran speaker vice speaker floor leader o members ko chorus bayan pacang kecailan galeri way o ngerailkan me pacang kecailan men kapes vice speaker o momot kesampal inan film kasaledai ucuc on film sansal na yadan kacici ki no child left behind kesampal ki watch Senator Simon Bill Kasaleda wasagis lalai man challenge na kopurpur lang committee boran check na ran apalimaw wan sontar masansal nan pwagi esansal nan school kasampal Pwuhng ito yakin miye aman baca ibang kalau tela sontaran serika akakacek pil kacela pala Pwuhng nan school ka nawawagi na irail kan na spelela sontara ngayon kami di kak Pwuhng weweyang Department of Education rin Pwuhng kakailaga GT Pwuhng kakapali irail kan na sula ko niyang linan irairan somtar ma irai serikan pacosang nan kayu len high school moch ma kak we are consideration po ikachuan ma GT sila ito karena isuyo wag ma dan kaya pil consider mo kalangan my speaker Mawar Senator Louis Chancal magtaikat nan masinaben kamutan kusunet o niya treban kamanala bang kapurpulang committee miyata masinaben irawo kamu Senator Net Kalangan kami tungal sekarang wawan pat-patote yang kapengki kamutan kusunet kapengki ran kawitkan misalnya o chairman and committee and kamarain so yang arakan make note of the kawitkan memiyay ni wa men patron we ata kam ke teller ting timasan po supplement kita wat kayo Agreement. Masalah masalah ben kamutan kusunet water ban po na sa kamagit memiya karyaman pa koros mautung kamagit to masani yay Uwa masani iso kamagat po ita tayo tingtiyan masalah ben kamutan kusunet tayo angkat yang nan usus and supplement kita kapulang kamitian kamerain poran kang report mon karyaw game saklang matuat koros mautung kamagat to masani yay Uwa masani iso kamagat po ita utay supplement iktar kamutan kusunet wat ni watawat kayu o kapulangar kamitian kamerain Miyata kamutan kusunet Legislature Bill number reappeal may sa kwalula and raise now a proposal for a constitutional amendment to amend the constitution of Pohnpei relative to appointments of officials for the executive branch of the Pohnpei government. Uno atawat kayo. Nahan po na siya floor leader o kamagat yung tayo ng kantiyanan masin. Salamat speaker kamagut challenge kak masani yo sabulman kita kamutan kusunet riyap kil may sa kwalu lebanyan ruy sa klimaw wat kayo Kalayaman Paros mautung kamagat masin yay Uwa masin iso pag kamagat po itak tayo ng kantiyanan masin na po iban piliw po na siya introducer Senator Simon. kailangan ng kawin may speaker iyang kasapalay tungal sa wow men patwa wiyata kamagit yun katugod ng katarapuya kamutan kusunet number kaya primay sa kwalula pinel isa klimaw kami na lang wat kayo o kapulang kamitian education With Lamia, Masilan, Mahasinaban, Nirawo, Tiangko Masansal, kamagat kita lang sa pulman kita o kapulang kamitian Tiangko Jayan ko. Ako kuburay po na siya ma-irail kami yang patang kamuy. Kamuy sa natalagun.
Itu ngalu wawlap. Pateng sebelum sekarang ke ibu ni wawlap membiayar. One kan kami vice floor honorable member kan. Israel kan yang pateng trial and chamber word so Israel kan payan men KPSA kan. Mr. Speaker, mo kayo iman wiya isakar misik. Iman patawan de mo patawan kamelele me introduction in pilwat rong amendment you me essential mo ina wiya with good intentions. So Mr. Speaker, utani tunggalan ke level reservation o wiya kan amendment with mo iman kasela ta answer what pergi Mr. Speaker utan supplement trial setukak kilangan ro kilangan ramasmen mau tu so betmele yan so what Mr. Speaker magtrail ban apalita uyaban kosan network ni songon momot yegis pergi mo insula sudah me ban menale ta pukat pergi murun sompar ria wa pam purotong ke trail and track ma koneng and mimi the show boy yegis pergi ke trail ramas trail songon ngai ma men ke trail bil metawatar ma trail shooterman kopre yang ramas meno the patuan yang power of no confidence o ramas men me wiaya retita ban amo sudah berikut mangkau ke trail tim minta ada masuk kawala ko sunnet boy ikasampal ke bagi melel trail ramas itita o trail kan usus ta kareng trail and dua planet bagi trail ulian ramas yang semua kami itita ramas men trail Wulian aramas o trek aramas meno kilang bak kakang uya puko o trail kat kiyang confirmation. Nan sebelum trail kosonet bil kosonet tiar maramas meno kawala to ko trail kosonet uya pekan ya. Juramen trailen uya yang aramas itita men uya ben Tokyo me kayu ramasu ban tok niya ban kita me uya an sokors imenan uya tok wat niya ban koporobor kita me uya ma ktai juto itar ke ai me bio oversight kailan kak track ko songon kainene wete iregan me ktai pepe me juto kon yang uya imen amoi patuan ta me tai sakar misik ye patuan apu imen patuan temet pergi yagis utanian ke reservation laut orang kamu tahu kalangan Senator Edwin patuan kupuromiya na main tama kasampalan suwat kailan ka kamanala o kaprolang committee jayan ko puron ka kuya right to talk o kaprotong committee kaila mamasa ni patamataw mau kan kami Senator Kombal man barunan kombal Trail and Kombal pag-review Trail and Kombal Ikaw patuan mewot magkata kerjaan komen na bago pura maamon Trail and Kombal Senator Simon dan agtapitable motion yun patrong ako karena pura mau ban mo kalang speed Trail Kombal
Kosonet number yapkul may sa kwalu laban yari sa klimaw. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker po kayo ang beliau tungalan kaya semua way tungal walap entu tu ada ban ko pura mo pan ko pura kan. Imen pada yang orderin kamu tanggo sana tuat kapeng kita tak memia. Jalan kak kerjang nan we benda tak. Bagi we benda tak wat sudah wuksang we benda tak te kan kamu tanggo sana. Ai menua kara-kara. Cakap malkan tay kadla motail o ususki nintuan kawit memianan rule pergi withdraw kamu tangguh sana buat Kariya man. pergi metai men dua kara-kara kamu ke telan rating temasan Kariya man. Macam salah mau kawit memia Thailand Kadlanan kamagut macam salah sang Senator Simon Thailand Kamanatan ni watawat kayu o kabralang committee. Makalupo kamaguto sang Senator Carr. Pwede amia karyaman pan kamaguto iban po na siya. Koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show. Kamagut paitar. Dahil Rutungitier masani pan kamamatahan ko Senator Yop Kilimay kwalu labniya riya sa klimaw o iban palaw kabraya. Pan kapurupur lang committee o committee ang kag-report mon karya o kaim sa klang matamat. Koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show. Kamagut paitar. O imempaki kupuramal mamawakan. Niyaso magkaiban katiyanan masani pen kamamatahan ko Senator kagamail katkita. O iyanso me akoneng ainsansal muna telpan kamanalan ni karya o kaim sa klang matamat. Sansalamaw. Amawal. Ayun po na siya Vice Speaker. Manpagagalan kaptuyang tanong Turor Speaker. Sansalamaw kamagut sang Vice Speaker tayo katiyan pa nambe isak wano tayo katiyan pa nambe isak wano. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal Turor Speaker kayo man Iya ay tungal kaping pagpalitan tatok niya ng special section 8. Ay tungal maway tungal wabang kamon kubron ni floro ang kapulsan na peskare. Kaping ko lagalan tatok na iyawi. Iya pan tatong kan. Ang ni kamatang ko sanod na kabrubur lang kamping sayan ko iman pa ko yan kap rob na Oji niaso makamtikan kau itu pantas tawiya bate niya parliament speaker. Yada itu mal narnan bakti. Oji pokok titak terus. Kesenut kesana itu dia. Itu kami lama akai bana kuali sangakan. Trial override rantai ya perlu kesendirian di tokalang tetap mereka. I concern yang menatai banti arah ramasan tetap. Yang so memakai buat tanon di kosetuk fokus Pwuhng. Riman pagi yang coba kampung saya ko. Abdal member koros saya lengkap kau yang rawat otak kanene. Hotel tak lang super. Mingasan naman atat ya potang mohon sila macai. Ikasambal ko magutut. Karata ay tumalira toro ranut iman patuan panso koros naramas kun patuan legislature akidisikala itu ngi. Kaya sudah mengayai kata ko yan yang mo tutiyang nan mo ko. Abalan kata. Ariap itu ang tatak na speaker challenge ko niya so para. Iman pagrong kampung sayan ko entak chok pematan ko san matwat o apalio to bukan ini. Iya cuma sakaratan pakpak. Kalau naman Vice Speaker, chance lang mau kabul mo mo Director memia Director Commissioner Simon. Iyang kailangan ko speaker ko sabay di pasagatan wow. Speaker, ni patuan wang ki melen ay tungal chairman kampiyan chairman ko o tong kamituat men luaw patuan wiyata ko magdiyo
Dahil nag-withdraw tusan ng kompetensiyan ko kumatan pagpag ng walisak na pinyari sa Klimaw. Ay LR number 80-25. Chan sana mau kamagit mamia koros pautung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paitar dahil kambal malib na show. LR walisak silu na binyari isak na.
resolution number wali isak lemnyari isak lemau opagi amia karyaman pe chansaler magtail katianga lale o usus o chansal me resolution was withdrawer sang committee NCN ko o pat pan ko purkan Speaker. kamu senator Lator Katkat nan raturo. Kailangan ng kamu speaker. Mo na ibang bato. Ay ipakita itingol wow ang kakpat bato da bang from Vice Lord Senador ko Korusya. Speaker kamu katin kubro. Hele main katuat tan ngerasang korong. Kak beliau sansal. Speaker sansal memio. Kusundet ko ime malwat kamanalar Kadkadaur executive Pwuhng kapali melel kausan ng Pohnpei pon ele ram bukat koto masul alakan pilolar utano ko nang melel tunwe yung bilmangi yaban tatok tapukokan ng legislative o executive essential no malwat nagsanger po tatok po kusundet po Kadkadaur italikan ibil batuan rong niya kontra ka bibila boldar o ngalakan alan Pohnpei kan mga bolda sang malwat sang ordanan legislator ko isok selito memelar laps o pleo kamorda may stuban patuan sobung niya al me patu kaligiti mga bolda sang malwat mo inalo mo sambare silumet check to Tokyo yang algul ele eksekutif pilanana kawewe uyapan pantala bukat ong kausanakan ng Pohnpei pun tama papan rokarong ayer memawar upside me ko tuyaw koto umur lepe no wala cuma berwan tayo wasa algo patuyap anggap sansal me alan Pohnpei ko ari sang negara bawat mangkomya na sain matcheyen ko sa kamti mo ko nong anggap tok kusunat ko tama ka pagkapanta ay pagkoryaman Karyaman. chansala mo kamagit memie paros mo utung kamagito masani Eh, uwo masani show masana penirawo mie masana kamu chairman NJN ko senator Pahrek Kailangan Mr. Speaker men parawantam sudah ketujuh sudah kemarau mak sabmatail nasin kawai Pohnpei wat mohon amal ban katin kamanala tirawo ma akak sansal lamban kosanat we kamdian kak cece ko ma project you sen kak semer po imi sabam paruan trek mas ma mie proviso patoyan nan kosanat me until fully expanded. For Moban, we are open and shut case you. Masapatuan there, kag robot ko kusunod malaman we are mamawar. Masote, mamia ka wait kag patuan kamati ma mi nampe. Sen kag patuan yan chukarwaru pilpatuan and we have apali assignment what maban poitong kamati. Kalangan. senator Lator kailangan speaker ay tumalwa ang kakbat-batutan uwaw karak-karak ang prontomen kayon ko iman missing game namba sila taman met ap niralap payang kakpatungan alan Pohnpei mabat-bato kutalangon bin pa luk pang kakapaliyong tayo ang pangkusun na to kapaliyong sa pulmam kamdi unan man patuta unang waling dolong tomarolong patong uyau patong alakan korus me waliaban Pohnpei korus patino aimat speaker met nawawo halagan paros me legislature kamangalanan tiyan tatogan level legislature kamu vice speaker Kalangan speaker kapung kemudian ko kan talk bro apa sansal me alakan me sansal albugo kamanamanta wara laps etote manungon ko mesang nan patsapun mawakan
Riamet Abton from Kamorta. Nan kusunutin pochetin tarot. Kontrak Abton nakanan muncapin sombongat. Murina kamanamanta. Routingin kontrak ko ikamilem schedulein tata kandaroi. Ogi kaiten PPO balita kiti. Sabal mara aral tungal schedule met rapam payakla balit saman wapar. Ramban prong kosane ako sarapang pralamure. Niyar nagsang payos. Ormao, kami tuyo mo kung paano sa'yo na ita pasama mo bang proto. Kontra ko mo maur. Munikan kontra ko mo PTA. Ita schedule niya. Ayon dito alakan mo niya. Kemuli mo naman tanan last legislature relax. Yang ala pacet mo kiro sab ng basilisap. Nang pacet kap may kaptak ko payo. Kalangan ng maluwat. Kala lumulap yung batota. O padalang yung pitu. Abdan sa ila kontrang kan. Ito abdan kamanalan ng April. May sudusok. Kalangan man speaker. Wewe bana memia itu yang aleti committee and chair mau kakelaban kosunet ke legislature kamanatar me pitataal. Apo ki committee chair ko makayun ko na kamu gitu pantok ke committee chair ko. Harus mautung kamu gitu masani masani show kamu gitu paitar o imen padawan pakiran senator Latore and ewan committee puan kakatete yang committee chairman melel Pwuhng kan na from Siren. Okay. Kami Senator Ardu. Speaker. Kalangan ko promo Mr. Speaker. Cuma sekretarian wao kata cabat meleluan pun kami vice floor o yang ay honorable members kan. O karos na taytayan kecil mensang kapukan wat. Mr. Speaker pwede wao pa na mau me. Ngayon chairman Chayang ko ya imin sekarang maluat dalam kakudro legislature resolution nanti wali saksilu lebenian riyasak lemau sang kamitian Chayang ko o ipaga karyaman. Saya salam mau kamu sang Senator Archui harus mautung kamu kita masani masani show kamu kita paitar oktai belutoyer kamu tan resolution wali sak Kemudian riasak lemau sang komitian chayan ko mobil patpatoyer pangpurkan. Yes. Bawa Senator Artui ibahan beliau ko na si Senator Simon Mahawar Senator Artui. Speaker, luwaw. Luwaw kami katuwat. Yung patuloy ito kami gudiyog silent group. Katalapan resolution kalendar. San salam mau kamu san Senator Simon try sa paldalan pan resolution calendar bagi amia utfan kamu ketuk try sa paldalar pan resolution calendar. Kamu Senator Simon. Speaker, luwaw sa motor yung patuwang wiyata kamu gudiyog silent put in place legislature resolution ng pagwalisap at piyari sa luwaw at sa batayang pan resolution calendar amot. San salam mau kamu miya karyaman pan kamu gitu. San salam mau kamu miya trident place kamu tan resolution walisak lebih riasak lima pan sabal matay resolution calendar. Pergi miya karyaman pan kamu gitu harus mautung kamu gitu masani masani show kamu gitu paita try placer kamu tan resolution walisak lebih riasak lima pan sabal matay resolution calendar. Yes, Lalu Senator Artu. Kailangan Mr. Speaker, isangan mo chay ibilmin sa karamalwat kailang cocktail place LR nante wali saksilu labinial reza kalamao tan resolution calendar o ito karyan. Chan salam mo kamagito karos mo udung kamagito masani uwa masani show kamagit paitar won sangon mo men play pagkitaw talent place resolution what pansable matay resolution calendar. Trial cut pan resolution calendar miyat masulaban resolution masulara pan pono sa floor leader. Karangan speaker ritual sekarang wau sabal pangkupura. Speaker pangkupura iba macam ile cuma langsung senator Simon and Gak
Uyata kamagit. Dahil kat resolution calendar o ban po na Senator Simon ito ang floor leader yield floor wrong. Kamu Senator Simon. Kailangan Speaker iyan. Speaker, tato kalang human. Pag resolution what essential may sa Pohnpei Legislature, try ko sign. O ipatuwang kamil may kayo kunong aman for Speaker the floor leader ang kalwa tato what pwede sa pamatay. Area ito karapan ay patuwan withdraw pwede iwagis ray kilapan patu natangpura tayo na rin. So wow, kamukating ko priman yield back chair ang aman floor leader the vice speaker kirang kakalwa katiyot ang nanmasan pan resolution. Kailangan Speaker. Diyan ang masin na ba dahil kamugit ang masin na ba panananan niya kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo o bangko puro kang koros, kaping kikaway kan mamiyan, nawawa karakarak, kamagid maluwat kailan kak, uya ko puro ki, kamadan pagpag the resolution number walisak laman yarisak lama. Kachan sa lang mga kamugit sa Chairman Carl, koros mo itong kamugito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamugit pa itar, trabang katyan ang masin na ba. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo yung bangko puro kang koros. Men patawan ta kawait, pwede tatawag ko sa inang chayan ko. O, run with the withdraw. Mabanso the reservation in chairman na, ikamalalam na, ito dahil ang kanilang model nintuan kawait in Senator Simon, may member koros sign resolution what. Speaker. I mean, patawan ta kawait in chairman. Kailangan. Alangan Chairman Carl, yield floor o Chairman Perez, kamu Chairman ng JN ko. Kailangan kami Chairman in Finance. Niya ito ang kaway ito ang resolution. Naime padawan targa pwede. Asap madahil katarawaban mo. Niya sabi lo kaya yakay nawaya foreign concept o ibaron kamelam na in tuan buwasin sa madahil may batongkan ma aban niyat piyaitan nan tuan kawaw kan Pohnpei concept o foreign concept ma we have concept in foreign imi ba prepaid ama Pohnpei concept Pohnpei ba prepaid. Karena paduan carga pwede mamia kawait, mamia nan sama dahil masin ban rawat, mamia lebih masin kay ma i paduan ma sama dahil ro lamai teng anso ma tontang kan panen crouch, kak paduan yang nak kayu pan Pwuhng karani anan dan sama dahil resolution ini. Content in summary resolution namiyan sawat Pwuhng ibarawan ucum. Kailangan Mrs. Speaker, kailangan Mrs. Chairman. Kaya kat na masin na resolution. Kamu Vice Speaker. Ay cuma mata-mata na Speaker kan gubra. Isuri kata-kata na ikat na niya kis salota tau kan gubra. I katawan kami wala na resolution what kono ngapoltar. Kogi panel ni alam ran paisa kan sa pangalan karyawan kapna. Rani met irailakan mungkin kasambal putus spalata kapal saleta la nentuan poso ng taulang
yakin waunuki o yan so me paninikan kenkak puralau au ran so katama en ines palla ta kapal chaletala pudramut ko kamanala munian special election moyo ki serwe tantar kamu kitsang korari kalangka kapalwatar resolution wat rule multang speaker of single LCN kak niyan sa unan ko asman jok mamiyawasa award tiyo na kapumpung Pwuhng resolution wat nan waras kasili patulang countrymen sudah patulang statement apa countrymen ab sudah kabin resolution wat tan patulang president speaker national government Pwuhng olen tatak and way na person country ay person state way pagkaman ang ni kalim pan pagkataragang imampun sa karagong malwat nga ang spelling lukan malap way to mo lukan malap way to matakan ay total pasang yaw triyaw mintuan kakalikan pasan ng kusumutan mo kaya naman Mario met lukan utara ilang atas lukan malap way to hari ini soalnya kuas mainan pertama yalata utawa uratukan speaker namanya wasamen kuas meno jawab makanangan kakapal kami aban wa naurna tokalang resolution kasambalwat ay mentagdahan kupromi kami yang kakawit kisah punya sang negara po membatawan yata motion and close to vote ang resolution ko. Sarayaman. Pona si mga kamagit ang vice kumkuburin. Pona si Ryan man makawatan ng 5 Ryan. Mohon kamagit mamiya. Kamu isa na daratun. Kailangan Speaker, Raya nga itong alwa. Mo, Mr. Speaker, yung resolution bill kasambal met. Nabil kalaloy po yung yan so me karayong kap na iwan is musila sang trial we are the longest standing senator mo tami yung patawan mo kay di isudo itarki up ong sinugo kitaglagan mga uya man ang grossman ka mo tami men patawan magdahil sudah kapantalang laka Pwuhng ma miya na pen kapatapat songkan me konangan patang melel sangan men member me pepe me miya me wan me manogonok sang nanta me sanjal mo Thailand suot Thailand gak we are the floor amendment kapatayang tayo irakan me supplementary vice speaker kasaleta floor amendment and kakuya wita o apalila kuya banta to wat Pwuhng ibilagis kasampal ki mo igis muran uya kau ki adaiban trial member ka siraban kopungla to wat adaila ba mo itang staff and ka kopungla mo I patawan waun ki up I men tipso kasampal wat iya dai kasampal ki all minute ran ka kuya win mo mi me pan ka kolem bo be o sorben all minute I met me men patawan I kaiti me wat boy vice speaker mo I patawan data met ma Traiban session laga waga kapantla o floor amendment and ka kapalila irakan koros me konengan ya poltanan Kailangan siya na daratun. Kailangan chancel mag-trial kat nan masin na benire resolution wali sa klib niya riya sa klimaw. Kamela na makawait pa niya kan chancel ang mga Pwuhng nituwan tama vice speaker kasaleta melel staff kan ka correct spelling up maban pitatam mauran bukutala
resolution what register an ke mana-mana ko karata irakan me Vice Speaker kasaleta may nakonengan kapandala po floor amendment na pali dahil pan katiyan anusyus floor amendment resolution wali sa klabnyari sa silu kamagut miyak dahil kapandala ang lakap mankak may senator kan korusan kak masani o irakan me konengan patreng an kak patreng mon kari watawat tawusus pen resolution what koros mautong kamaguta masani yay uwa masani so Order my Mrs. Speaker. kamagut paita dahil kapantala resolution abu ko walisak limaw abu ko walisak kabanyar yaysak limaw o lakap kamu senator kor Kailangan may Mrs. Speaker. Ito nga sa karmisik. Kumagad yung mayor yung timasan pa. Kumuyang. Kumasa ni may muyang mas. Senator ito. Ari, umayin, mabo, kupuro mo sa saler. Kumagad yung timasan pa, wananen. Withdraw mo na dahil palang-alang ata kumagad riya. Riya kalangan, ikabang kita, basag tayo. kalangan, Senator Kor, kapang ko kupuro mo yan. Yapo nga sansal, may mayor kamagut yung miya. Ipatrawan may, i-file kupuro mo iban. Surma po na sila, po na si Israel kan makawatan nila marailari. Sansal, may sutra po na sa motion ng ritong itimasan. Kalangan, Senator Kor. Dahil, kat nan masa na pen resolution o sansal magtala palialar walisak lebenyar yaisak limaw miyata resolution ban resolution calendar kami Senator Artui Ay, kailangan ko po mo, Mr. Speaker. Kesa pala itungal sa karatan, wow, nagsiyangayar. Mr. Speaker, sa karamalwat tayo lang katarapo Legislature resolution nante wali sa sulu labanian resak lemao sabelman kita. Chance lang mo kamagut chance na ito Artui paros mo itong kamagut masa ni Yay uwa masa ni Show pagod kamagut na po itang tayo bangkat siya ng masa na ito mag-duwen po na siya Senator Artui. Hey, kailangan Mr. Speaker sansal na kamamataan resolution nante wali sa silul labanian resak lemao yayapit sabelman child niya child pam to sa sabelman Pohnpei molu o patyang sampao kasampal ko waon ki nelel pacho vila Papa Sarau Francis ne melipilibang kaon at to ka ni April reisa kayo riyagat reisa lemao o dun sabelman Pohnpei melel patyang sampao perenta kasamo waon ki kaya Papa Sarau kap Leo ay mat miyaralap ay Kalangan Senator Artui o kapesipan resolution walisak lebenyar yaisak silu miyata masa na ba kamu Senator Artui. Kailangan Speaker itungal wow mon nibil sangan mo motor maga kapan lamie ngayon wasam imen batawan ma aso koneng second whereas it ma agak batawan the people of Pohnpei instead of the legislative branch or a more resolution what an representative of Ramasin Pohnpei or Catholic community in Pohnpei or Korea Mr. Speaker Sanjal me resolution riyaw mag-Israel na napalila we are resolution riyaw kasampal ab meganin ni Israel ban bangka katrel la Rome bang buran Papa Sarau kap liyo mo imen peki ni wow toropoyagan me anta tok tanasongan mom tame bang uyawitan ka uyawitan ni mom yo me ban pil momau ni atay man presente ang kaitigte bishop ni bang William Katraila ni ong resolution magtrail bilbana palita ong sabul metrail late
Lieutenant Governor Ioannis an kak toropoe an kak kan wiawita ni momio mekan ti yang soran sabol metrai to ga imet mi men peki ma pan konenga tenen kapantela po mami wasame sai bepe me konenga kak kapata-pata te lepin masen kanen kak more appropriate an kak kan to ga imet mi men paton Alangan speaker. Biar masen ben kamutan resolution wali isak silula penyari isak limau. Juga kamu speaker. Dengan ya kita kamu kedengar kapantong lakap galengkap mania ananen kapadapat angka kapadapat tuh ketaklah angka ketaklah flora men. Kansal Mir kamu ketaklah kapantela resolution wali isak penyari isak limau. Ong lakap kuantak mayang senator kanan kakan 4 kilo sebelum marail. Flora amendment. Kamu senator. Itu ngalwa sabal. Men pada wanti itu ngal babang pergi tertakut withdraw sang nan committee. Ika sambal ke kawatin chairman meta takkan withdraw sang Mia Kubura Rail. Peran wat cai withdraw apabila bangka pandala. Senator kayan kepada yang Kubura Rail malakap tayat. Ni eban puroto kaitan kami ni man report. Ni eban kapantala flora amendment me bana pali mami momoin edungal kawit ong kan senator kan makas-kasaleta concern and kapantala imen encourage flora amendment men kamagit submitted puan kakana pali mon usus pen flora amendment puan apan kapantala senator Carl ong ada lakap Kalangan i kabung dia and i kamelala masaman tukso kasambal tu atam met anane bol kanini kawiting committee utang kasambal kalangan senator Carl imen ensansan me bangtail pan kapanjala bangtail kapanjalara kamaula kan corrosion thailand ka kan address la lakap o iban kango senator kan corrosion ka beliau tek sapali resolution riawo kapatra yang floor amendment makan makonangan patra masalar koros mautung kamagito masani kuwa masani show kamagit paita resolution wali sak silu lemnian ri sak silu pel kapantalarong lakap kamu chairman chayan ko Kalan speaker man kita kamu challenge ka sabal diem ban presiden news business item pisagono Chancellor mau kamagit sang floor leader atas sang chairman and chayan ko senator Pahrek Thailand Torok diem pon electoral Thailand Vivian pon electoral kamu chairman and chayan ko senator Pahrek speaker men kadang Vice Speaker Rosakawa floor leader. Speaker Rachel Irachoror Silu may Padawan Karwaruki. Kayu Ibaruan Kaunabata introduce Ranwat Kamatang Kusanatiwa. Kidai Tauli Rew. Nabanapali Karwaru Mapit overtime ganan Kalian Monwani o public safety. Should have Padawan also Mabi and Padawan Lorawat. The men Padawan Kawawat, Pilio may Padawan Kawanabata. Magdal Ban, Sabolman Gita, Kamatawat, Banapalila, Kapunot, Kapatugan, Mamian and Palian public safety on Mawani. On a right to all overtime can recycle Pwuhng. Samurai Kosenat Memoran Sewot Suro Maiteng Rankak Ale Tauli Present Wanaisak and Awakan Mirai Viadanan Wikrio. Irakayumo, or even Badawan, or Chief when Gaka sign, or Badawan Irawatanana and Apol Karwaru. Karya Speaker Yi Padawan Viada motion you
Ansuki Samalar, ni Chirabadoan, Aleti Kawichang, Aitongal German in health. I Badoan, we had a motion in Wutrosang, Kamadan Kuchunat, we have gone a Limau and committee o assign committee in finance where we have bit stipend. Avnian Short committee Badoan Kaim Chakalara, Chungal Korong on Piluat. We Badoan rebel Sasainia report. I mean Badoan Kakima, my Kakatan Kupura. Baron Pwuhng we had a motion in Pwuhng Wutrosan and Committee in Finance. Kamodan Kusanat Riyab Guanisek Limau Level Reset Limau LT1 or Kabrotong Health Pirayanapatar and report. Kalam Speaker Perkariam. Tanjal Mamia Kamagatu Miayer. Paros mautung kamagito masani yay wo masani so kamagit paita miya masan pe ro tay kamal ma tay kamal
Ramadan kusanat number yap ko na sa Glimao, level niya rin sa Glimao, and joint Committee Finance o Health. ใจฉลามาวกำมังจันเจอร์แมนเจนโกนันมาฉลามเป็นกำมังเบจันเจลชังเจอร์แมนเจนโก amendment and motion and committee in health and Pahrek committee in finance. Point of information, Mr. Koros Speaker. mo tung kamagut masani yei uwa masani show kamagut poitar o assignment what assigner committee kapatabat and finance o health committee in finance meban kamaway tatakot. Mr. Speaker, Point of information, Mr. Speaker. Yeah, Common Senator Perez. Miscellaneous communication you na paroto number yap Pwuhng, level niya rin sa Glimao, pumasayang committee in PWTC. Ay baruan may reward parbaron ang committee in finance. A bit kamatan sa enggak maiten PUC ranggak anggila manamanan bukit tarif. Mr. Speaker, i paruan watagala tarabawat so emaman karkarawat tatawagin Legislature mana-mana kakpukpuk lang rin. Amen paruan tayo rawat kadaman ki kamati Riau na finance na babaliyero na assign communication what sa maral kusanat 34 PC 2-101 parodi kusanat year induan kamamatan ukitaklay mapan hit sa maral tarif o pil liyan o for waste niya procedure yung kusanat ran silisak kapanabang kalogita ran silisak paneliyo pan kokota Wobilgak Israelian Gak Air Special Organization akan Pahrek when we are independent from you akan yang starting dari kasambal lagi bagi niar nasa model code we have been pasal apali utaglan tarif sang PUC OMP lial o water waste dari kami teriawo ran kak apali assignment na niya suwot po Pahrek sa model code tama mamasan sang nagarabe man paruan niya the motion assignment na niya ang miscellaneous communication na dariyap Pwuhng level niya research Pwuhng and joint ang committee in finance PWTC and GAC joint committee in finance. Pagkariyaman. Chan salamao kamangut sang chairman and jayan ko koros mo tung kamangut masani yei uwa masani show kamangut poita nan masani be men patrawan me ituan patrawan mamuin sapung ay tungal sapung mo kona nga nasay na yung finance o PWT pero kailangan ko puro mo chairman and jayan ko po kamangut miyayar kamu nan masani be kamu chairman and Mr. Speaker. Itong alwa sa bal. Pada yang madi itong al sakal mesik bagi sa department miscellaneous communication maori. Imen kamelen na uyapan question na uyapan kaw na batang question na triyaw mamia. Masakon ilaw ko bang uyaw itong dahil yang agapil. Question na patunan kami di kapadapat anjuat korong-korong sangkoros negir buat pin negir o patulong ang watawat karya o member malwat may initiate ko sa network kasambal git kuburat dahil mo ikapin ko kubur mo mamiyamat pwede paliyo mapatuan yang tayo ng malang kupong Pwede sa matay tatawag magtay kami rin wait doon sa matay rule around what
Kay pambilan entertain. Kay kabe ko kupur mama miya. Kailan karwaru yan tatawag yun me. Uya purple. O sete uya tatawag mangayu po kami teriyawan padawan communication word. O uya ki jadi karwa tatawag kesembal makam kapadapat padalala. Ipadawan dati met when we are on kupur ay kabe ko kupur mama miya. Tamagan padotawag tayo nanti yang apali. Imen yang padawan communication word po may nanane pasabang suka melelem ako na yung paliyuan karwa tatawag ng legislature melel nanirayan mo tayo kadkadaur kalangan may Mrs. Biwa kalangan Chairman Carl Kamuy Kalangan Speaker yang ni tidak kawai tayo men padawan tiada dan padawan amendment itu on motion assignment makom yang business communication via Pwuhng and assignment campaign finance. Chancellor Mohammed Mayor motion you Trailan Kabatabane Committee in PWDC of Finance. Trial choose kilama motion Mayor. Okay. Metropolita agta iban ale motion karyao. Koros Pwuhng assignment may assign ang committee in PWC communication number tayo mo Chairman. Riyap kutuwaw finance and patrang. Koros Pwuhng kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paitar o communication riyap kutuwaw lapanya riyay sa klimaw pan we are joint assignment and finance o PWDC. Kamu Senator Simon. Kadkadaur Speaker, kalangan maing Speaker, ko sa palay tugal sa ratan wow, konting kamu. Ini leadership, anak Senator Koros. Speaker, ay tugal Kadkadaur. Niya tato kasumpal kasililiyaw, katangtang la palik kitiyaw. Ang sawat relel tang patiyati, ang kitiyay water system na niya mat. Tatagot ay sa office sa malar, PUC Bilpatularo flush, ng type tanong makilagaliyan. Apelituranwot, tunay patuan, pilibot sa ito ko. Ipilpatuan na lede ng weekend to, may sa itin to, suoto wasam may tompas kampang kang puso yung pipe yung kang puslari-ray. Yaman may pipe yung yaw-gitaro, on pagkatarway, yang menapan ketang-tang pasang ke pus pasang school kan tompasarawi kan tompasangan sudah selesai. Area ini men patuan na Committee Public Work mangi te patuan kami niau pungoy isto patuan. Are marapi sudah patuan na men nuaw speaker manile bilfa we information mawang katuat. Kailan mangi ya pasna pantatoko. Ma media terban langata pilub we Pohnpei palikitya engkak kapta tatongi o mamelel irobuko surat patuyo isno ko ni conduit pugo pilang kak post person o main patuang mo ya plan kendo miya me water system plan operational ari patuan ni wow karkarat rocky na komtak kapuko kompi PWDC produk so kata report gitu nan malwat ipadawan specialist panter ang saw yung rang kayo koron na tabiyo special session na produk kalangan o kawito patuan kalangan ng kamu speaker Ay sana mo magkamagot yung mo Koros Pwuhng kamagot masa ni yay uwang masa ni show masa ng Chairman and PWTC, Masota Sansal Mepagpago and Toker Committee in PWTC. Solar Masan Payment Thailand Katiana Nusution Rutungti o Sabulman kita Koros Pwuhng kamaguto Masani Yay Uwo Masani Show o Sansal Mepagpago Toker Committee in PWTC and reports to Melel Project and
pil makatang ting tila balik kentri ya study siyan siwon nituan Senator Simon ay sa Kadkadaur o reportong nan momotwot nan session in Moran Ranwot yung special session karwaro kalangan kamu Senator Edwin Kailangan Speaker, ito kalwa, mo, si Speaker, ang raw may man patrawan na rabuagi at ay lusus kilarap. Tami man patrawan, mo, matayin man, kataman, kung may niyanso may project wat uyawita, miyang wansiyan jobil, mo miya project yun, may Israel military kan bang pureta parar kay. Renanaan siya manukalar wan parar mapayang sawas mamiya nan wiya banda to ako abilagis kamarong nan purobur merawiyaw main welte tepe me rapureta o kakta to Re leplautin well kay mi ray songsongan apalian so po yang tapun sourcing pil me payang maute taibin pil mi mo isu patron ya wasa mo en korong man tira gap tami gak patron Mr. Speaker anjowat water pressure in nan town utan piltan lo isu utan pil mau ikamela naman sa maltay sourcing pil anjowat when ka kapali water extension kay mamiya anjowat makotila tiyo ko talang kinakap ma water source in magtay tong ki anjowat naman totog udana ba street re main irame main PUC ana en kawait tagtala na kawait pene ma asyo na pen additional treatment plant ong ni pinlap tree ka po niyang so set po udan merel an showat Mr. Speaker ma tama mi sangwainet udan ban shreider abilban after ka palela we have been pile mokmokit nan taon o wasakan man showat to ilan PUC ang suot kailangan iramasan siya siyang kami chairman sa committee ng PWDC at note o uyagi iran korong-korong o melal PUC mauya problem irekan makom kasaleta contribute problem masan sila siyang Senator Simon miyato iratoror kamu Senator Net kailangan Pwuhng wow sapal en sansal nan record kapungpunglan kamutan ko sanet nembeo riapugil may siya kwano lepenial risak lama ngongalan siya meninsayan ko ayo ko sunod toror may kasalita for the record kailangan Speaker kailangan Senator Ned Chief note correction masan sila sang Senator Ned miyato iratoror Esensial mengtailpan ke kamumatan watawatan resolution ke kapantala ong lakap mayay imen kataman mayay email el kupuran kalimarona kamugitan miyak tailan kumaldiyo sa baal panalakap location masular retoror floor leader Kailangan Speaker ay tungal sikaran wang sabal Iman ejol iratoro na isuwat men pagig jalan ka kumalsang nan session no sa palpen o sakset lagap Kariyaman kailangan mo na mailban kumal di amiya pakayal sa chairman kan Speaker kamu chairman RTE kailangan kami Mr. Speaker mo iman pakayal kiyong achok sa bulungo kamdiyan environment o climate relation na niya ito karong-karong muriso sa pula kayo wala o mapetititan CPA 4 kailangan Senator RTE at saan sila mga pakail
Pagpakuyawi ang Vice Chairman o Member Korosan Bache ang Chairman. Tuwan na sa Kadkadaur. Kami, Chairman Pahrek. Men kasama dengan tu kamtin chain ko. Ayo Dr. Tarong mapit resolution Legislature payo prinsip lemau. Abang sila rangot blok riau. Nalangan siya mo pakai sa Chairman Clock Riau kamtin chain ko. Amona Chairman kaim siya kunan patrawan terme Speaker Floor o Chairman kan. Biar supplementary meeting o supplementary chief and division kan o staff, appropriate staff kan, magana pali committee kan. Patrawan luka malan yang patrang pagtalan ka kan, wewe penawang tatong kan may sa ikinse imsaglaw na na poltanan special session watch. O kung ang tatong kung member ka, tatong ka. Right after session non-conference one. Chairman kan o floor of vice and kakpadyang speaker. Masalar pakair ibahan po na sa kamagat kailan kumaltisan nan uya ko puro sa balba nila kapulak isa. Smotung kamagat to masaniyay uwa masaniso kamagat paitar kalangan ng senator ko sa balba uya ko puro rare